mukinnyi wo muri Algeria akomoka muri Togo. Uyu mukinnyi usibye gusa kw'abatetsi n'abashefu bahari ikirongi baba bafite akazi ko gushaka litiro 3 z'amata buri gitondo, yibrosa amaze kunywa icyo litiro 3, kimeze nk'igisimba ngo gihabaro kiba kishyira ku gatuza cyegamira. Uyu Rushema Chris yishaka ngo nukwegamira kazajya kubita gashyira mu izamu, iyo adatsinze ngataharira. Waravuga ati nimushake nyene nimumpe n'amafaranga menshi dusinye ku bitego. N'umwataka ngo yamini ya wimoso aravuga ati niba APR ifite umupaseri mwiza cyane w'umuwinga nk'uwo bafite n'abandi shaka atamatsinda naya. APR ifite umukinnyi yamaze kurangirwa n'umu agent wo muri Cote d'Ivoire, ntabwo APR yamuguze. Mu nyuve neza ikiganiro kimwe ejo twumvaga Rugangora bimeze bite kwizigira atambwira ati Rugaju nago nshaka ibibu icyo bita APR ntiyamuguze, n'umukinnyi bayirekomanze. Ariko impamvu mu bakinnyi bahari ari we nahisemo gutangazaho nuko nabonye CV ye mbona iraremereye. Ndavuga nti umuntu APR bayihaye ashobora kuba ari akasa mutwe. Yitwa Celestin Ekwa, akaba ari umukinnyi w'imyaka 23, yavutse 2002, akomoka muri Cote d'Ivoire, akina nka second striker, umwataka wa kabiri. Akaba aturuka mu ikipe ya ASEC Mimosa. Ikipe ASEC Mimosa yamutijwe n'ikipe yitwa Zomani yiwabo muri Cote d'Ivoire. Muri Confederation Cup uyu mwaka yakinnye match enye, atsinda ibitego 2. Ikipe ye yaviriyemo muri kimwe cya kane cya Confederation Cup, ikuyemo n'ikipe ya Berkane yanatwaye iki gikombe. Yatowe nk'umukinnyi mwiza muri shampiyona ya Cote d'Ivoire, aho yatsinze ibitego 15 muri shampiyona, atanga assist 12, yagize uruhare mu bitego 27. Afite amasezerano y'umwaka umwe asigaye muri ikipe yitwa Zoman, kuko niyo yamutije ASEC Mimosa. ASEC Mimosa yo ayirimo nk'inizanyo. Ako gaciro k'umwaka umwe ikipe ye iri kuvuga iti umuntu umushaka nishyure $100,000 hanyuma yiganirire n'umukinnyi. Zandani zingwa mu matwi ziravuga ko umukinnyi avuga ko umaze kurangizanya n'ikipe ya Zoman, ariyo kipe ye yamutije ASEC Mimosa, ukayishyura $100,000 ishaka, we aratanga ngo proposal ebyiri gusa. Urama signing on fee $50,000, ujya umpemba umushahara $12,000. Option ya mbere. Cyangwa se urama signing on fee $100,000, ujya umpemba umushahara $8,000. Ndagasubiramo neza. Ishyura Zoman $100,000. Njye urama $50,000 ku giti cyanjye, ujya umpemba 12 buri kwezi. Cyangwa se urama $100,000, ujya umpemba $8,000 ku kwezi. Uyu mukinnyi ari ku meza ya APR, ariko nandi makipe atandukanye yo muri Tanzania yatangiye gushaka kumugura, kuko ubu ngubu muri Cote d'Ivoire ni isoko rikomeye muri Tanzania. Bakuye babakinnyi benshi n'aba Azizki n'abandi bagiye batandukanye, niyo bagiye babakura n'abandi bakinnyi benshi mwagiye mubona bakomeye bo muri Tanzania. Kuri ubu rero soza kuri APR ko muri umukinnyi na Simba yamushatije ubundi. Simba yaramushatse ku rwego rwo hejuru cyane. None se za Simba na za Yanga Anje Ekwa Simba wameulizia upatikanaji wa mshambuliaji Ekwa Anje Celestin cyane kuko impamvu babemera nuko nka Shan Kalabu yavuye muri Cote d'Ivoire, ari muri Tanzania. Muramuzi umukinnyi yitwa Ashare Awa yavuye muri Stade yo muri Cote d'Ivoire, ari muri Simba. Muramuzi Azizki, muramuzi Paco Mezuzwa bavuye muri ASEC Mimosa. Muramuzi Yao ukina kuri kabiri, nawe wo muri Young Africans, nawe yavuye muri Cote d'Ivoire. Ni soko riri abakinnyi bakomeye ariko bahenza amakipe muri Tanzania ajyayo, nandi makipe y'ibigugu muri Afrika. APR nibishaka amatsinda naho igomba gushakira utuntu tw'ingenzi tundi muri APR. APR hari umuyobozi umwe mu bari hejuru cyane muri APR. Ubwo mvuze mu bari hejuru mugomba kumva namwe mu bari ku nyenyeri guhera kuri general. Yarambwiye ati hari inkuru mwatangaje yuko hari abakinnyi bacu barimo Clement ndetse na Claude bashobora gusohoka. Yaravuze ati na best player wacu usohoka, turashaka ikipe ikomeye ntitugurisha.
aba bakinnyi keretse yaje interest z'ikipe idasanzwe itanga ibya mirenge atari izo za Azamu muvuga zo muri Tanzania shira biraru have na Claude wajya muri Azamu dufite amafaranga Azamu ni ikipe itatuguramo ariko Clement ni piramide kiretse niba piramide wenda izaza Paveri zirabandi bagiye mu biruhuko we baramubwira ati ugumye naha turebe uburyo twakemura ikibazo cyawe. Paveri natongera amasezerano agasohoka APR nzaza mbabwira umuzamu ishobora kuba izazana yamaze gushyirwa ku meza ya APR afatira kimwe mu bihugu bikomeye muri Afurika. Ndamubabikiye kwa mbere inkuru zose ntiwazimara transfer wabuzisha. Umutoza wa APR biravuga yuko ngo ari umuntu ukora mu kana muri Afurika, hari umuntu wandiye urwara rambwa ngo akomoka muri Maroc, sinzi niba ari byo cyangwa niba atari byo. Inkuru y'umutoza ni imwe mu nkuru ntizeye, ndashaka kugira ibyo mvugaho byinshi. Cyo koravuye muri Afurika ubwo mwazavuga muti Rugaju ni yavuze ko akomoka muri Maroc, ubwo byari byo muri Maghreb ubundi n'abatoza nizangoye mu matwi kwa kundi uba wihitira ukavuga ati uyu muntu mwizere si mwizere, ariko ugapfa kuvuga ati reka mfe kumva kwari. Hanyuma hari rutahizamu tuzaganiraho kuwa mbere tuzasesengura ukomoka muri Togo watakisha imoso yitwa Yao Evra Axel Somari no zina Somani ubizi Somani we aya mazina yo muri Cote d'Ivoire niwe nayaha Yao Evra Abanyo yitwa Yao Evra Abanyo ava mu ikipe yitwa Aso chef officiel yo muri Algeria. Uyu mukinnyi yo muri Algeria akomoka muri Togo. Uyu mukinnyi usibye gusa kw'abatetsi n'abashefu bahari ikirongi baba bafite akazi ko gushaka litiro 3 z'amata buri gitondo, yibrosa amaze kunywa icyo litiro 3 kimeze nk'igisimba ngo gihabaro kiba kishyira ku gatuza cyegamira. Uyu Rushema Chrisire yishaka ngo nukwegamira kazajya kubita gashyira mu izamu iyo adatsinze ngataharira. Waravuga ati nimushake nye nimumpe n'amafaranga menshi dusinye ku bitego. Ni umwataka ngo yamini ya wimoso aravuga ati niba APR ifite umupaseri mwiza cyane w'umuwinga nk'uwo bafite n'abandi shaka ati amatsinda naya amuguze ni umukinnyi bagire komanze. Ariko impamvu mu bakinnyi bahari ari we nahisemo gutangazaho nuko nabonye seveye mbona iraremereye. Ndavuga nti umuntu APR bayihaye ashobora kuba arakasa mutwe. Yitwa Celestin Ekwa, akaba ari umukinnyi w'imyaka 23 yavutse 2002 akomoka muri Cote d'Ivoire, akina nka second striker umwataka wa kabiri, akaba aturuka mu ikipe ya ASEC Mimosa. Ikipe ASEC Mimosa yamutijwe n'ikipe yitwa Zomani yiwabo muri Cote d'Ivoire. Muri Confederation Cup uyu mwaka yakinnye match enye atsinda ibitego 2. Ikipe ye yaviriyemo muri kimwe cya kane cya Confederation Cup ikuwemo n'ikipe ya Berkane yanatwaye iki gikombe. Yatowe nk'umukinnyi mwiza muri shampiyona ya Cote d'Ivoire aho yatsinze ibitego 15 muri shampiyona, atanga assist 12, yagize uruhare mu bitego 27. Afite amasezerano y'umwaka umwe asigaye muri ikipe yitwa Zoman kuko niyo yamutije ASEC Mimosa. ASEC Mimosa yo ayirimo nk'inizanyo. Ako gaciro k'umwaka umwe ikipe ye iri kuvuga iti umuntu umushaka nishyure $100,000 hanyuma yiganirire n'umukinnyi. Zandani zingwa mu matwi ziravuga ko umukinnyi avuga ko umaze kurangizanya n'ikipe ya Zoman ariyo kipe ye yamutije ASEC Mimosa ukayishyura $100,000 shaka, we aratanga ngo proposal ebyiri gusa. Urama signing on fee $50,000 ujya umhemba umushahara $12,000 option ya mbere, cyangwa se urama signing on fee $100,000 ujya umhemba umushahara $8,000. Ndagasubiramo neza, ishyura Zoman $100,000, njye urama $50,000 ku giti cyanjye ujya umhemba 12 buri kwezi, cyangwa se urama $100,000 ujya umhemba $8,000 ku kwezi. Uyu mukinnyi ari ku meza ya APR, ariko nandi makipe atandukanye muri Tanzania yatangiye gushaka kumugura kuko ubu ngubu muri Cote d'Ivoire ni isoko rikomeye muri Tanzania. Bakuye babakinnyi benshi n'aba Azizki n'abandi bagiye batandukanye nibo bagiye babakura n'abandi bakinnyi benshi mwagiye mubona bakomeye bo muri Tanzania. Kuri ubu rero nsoza kuri APR ko muri umukinnyi na Simba yamushatije ubundi. Simba yaramushatse ku rwego rwo hejuru cyane. None se za Simba na za Yanga Anje Ekwa Simba wameulizia upatikanaji wa mshambuliaji Ekwa Anje Celestin cyane araremereye cyane kuko
impamvu babemera Hano ndatinya. nuko nka Shani Karabu yavuye muri Cote d'Ivoire ari muri Tanzania. Muramuzi umukinnyi yitwa Ashare Awa yavuye muri Stella yo muri Cote d'Ivoire ari muri Simba. Muramuzi Azizki, muramuzi Paco Mezuzwa bavuye muri Aseki Mimoza. Muramuzi Yao ukina kuri kabiri nawe wo muri Young Africans nawe yavuye muri Cote d'Ivoire. Ni soko ririho abakinnyi bakomeye ariko bahenze amakipe muri Tanzania ajyayo n'andi makipe y'ibihugu muri Afrika. APR nibishaka amatsinda naho igomba gushakira utuntu tw'ingenzi tundi muri APR. Hari umuyobozi umwe mu bari hejuru cyane muri APR. ubwo mvuze mu bari hejuru mugomba kumva namwe mu bari ku nyenyeri guhera kuri generali. Yarambwiye ati hari inkuru mwatangaje yuko hari abakinnyi bacu barimo Clement ndetse na Claude bashobora gusohoka. Yaravuze ati nta best player wacu usohoka, turashaka ikipe ikomeye ntitugurisha aba bakinnyi. Keretse yaje interest z'ikipe idasanzwe itanga ibya mirenge atari kizo za Azam muvuga zo muri Tanzania. Shira biraru have na Claude wajya muri Azam tidufite amafaranga. Azam ni ikipe itatugura ariko Clement ni pyramide. Kiretse niba pyramide wenda izaza. Paveri zirabandi bagiye mu biruhuko we baramwe ati ugumye naha turebe uburyo twakemura ikibazo cyawe. Paveri natongera amasezerano agasohoka APR nzaza mbabwira umuzamu ishobora kuba izazana yamaze gushyirwa ku meza ya APR. Afatira kimwe mu bihugu bikomeye muri Afrika. Ndamubabikiye kwa mbere inkuru zose ntiwazimara transfer wabuzisha. Umutoza wa APR biravuga yuko ngo ari umuntu ukora umukano muri Afrika. Hari umuntu wandiye urwara rambwa ngo akomoka muri Maroc. Sinzi niba ari byo cyangwa niba atari byo. Inkuru y'umutoza ni imwe mu nkuru ntizeye. Ndashaka kugira ibyo mvugaho byinshi. Cyo kora avuye muri Afrika ubwo mwazavuga muti Rugaju niwe yavuze ko akomoka muri Maroc ubwo byari byo. muri Maghreb ubundi n'abatoza nizangoye mu matwi kwa kundi uba wihitira ukava ati uyu muntu mwizere si mwizere ariko ugapfa kuba ati reka mfe kumva kwari. Hanyuma hari Rutahizamu tuzaganiraho ku wa mbere tuzasesengura ukomoka muri Togo watakisha imoso yitwa Yao Evra Axel Somali no zina Somani ubizi Somani we aya mazina yo muri Cote d'Ivoire niwe nayaha. Yao Evra Arbanyo yitwa Yao Evra Arbanyo ava mu ikipe yitwa Aso chef officiel yo muri Algeria. Uyu mukinnyi yo muri Algeria akomoka muri Togo. Uyu mukinnyi usibye gusa kw'abatetsi n'abashefu bahari ikirongi baba bafite akazi ko gushaka litiro 3 z'amata buri gitondo. Yibrosa amaze kunywa icyo litiro 3 kimeze nk'igisimba ngo gihabaro kiba kishyira ku gatuza cyegamira. Uyu Rushema Chrisire yishaka ngo nukwegamira kazajya kubita agashyira mu izamu iyo adatsinze ngataharira. Waravuga ati nimushake nyene nimumpe n'amafaranga menshi dusinye ku bitego. Ni umwataka ngo yamini ya wimoso aravuga ati niba APR ifite umupaseri mwiza cyane w'umuwinga nk'uwo bafite n'abandi shaka ati amatsinda n'ayabagezamo. Uyu muzamu nanjye namubonye ariko reka umuzamu namubonye mubikire ku wa mbere aba Jean de Jouer hano bari kohereza imirimo Inyarugenge umuriro wacu naho ku wa mbere umuzamu naho ku wa mbere reka tuganire kuri action college. Twigiye muri action turebe gahunda uburyo